Yes man, vibe niye jamani gago DM swagane promoter, of course number one promoter Western Uganda niye ndi kwikaho eshaheje kandi mbana kwikaho kandi tuza kutamuze ikintu cyo kugira ngo eci wabano kimanya waba takukimanya kimanye kandi wano kimanya kine shongano basa kongera kumanya ikintu kitamuze kandi kitwaro misho bari munonga kusupportinga Nkore Media kandi kushangoje ku mirone eshaheje uriho DM swagane promoter amani gago so eshaheje niyo niza kubagambira amakuru marungi umuzano gumutuye murinzire mushana yakora ki abure mushana gure kwire kandi aza kuba nagware kuri musande mirundi 3 we wazacanoye none basa kwerebera kurugiro kwa kisetingire kandi kamariza no kuba nogireba nisha kubaho tips kandi nisha kubaho bice kongera kugira ngo manyari mushana nangwa na timu ye n'abanyashitara Film Stars kugira ngo base kwetegereza kandi mwabagizwe mwe bare kumukunda kuba so far so good kandi canoye yene neburamu abukwana ndango hikamitwaro mukatano nangwa subscribers so je mitware imukiri meje ni mice so mwongere kumuhagira kandi mwongere nitwe kutagira Nkore Media TV kandi joko DM swaga so kurugiro kutukireba kamariza ne kuba ne premieringa burizo bashamusha burgo kubanza shamushanju ogwa kashatu shamushanju no gwa mukaga je ni movie yona abantu bingi bature bagitegerize kandi nawaza kwetegereza munonge tuketuyera TV West abantu bakebuza bwenje mushana tarari kwiye movie banyashitara film za bwenje batarari kwiye movie kashanka bwenje tarari kwiye movie konka nko kumukureba buzano bwinjo mukubani mureba ama TV bakozana nushanga ubutivo obuzano bwene premieringa a TV zona zo munsi nyinshi hato shanga bashashura ki ogogwa nakora ki mukama wa content akuba kuzana film ne kintu kigumire munonga kandi umuntu natire mu cyango desete nyinshi so nitwe nko muringo nkogwe kujango mushana njana trendinga nico basharira mpaka jango hari kandi twe tumurebe tubase kujero kutwaganira tugeze twamuhayo kandi tukitambuze hamwe tubase kutambuze injiri hamwe noramushana n'umuntu wamani ningashi banyashitara yona norani mushana wizi banyashitara n'abazana bamana munonga kandi bari organized bari well equipped so amakuru agungu basa kubaha group page Genovana arana kabegitamu kandi ugu nawe n'umugiga ubwo mushija ni mu manyo munyiziki akayatire cyeshongoro umucero munyama nabatera hiti akatera ikindi cyeshongoro naco cyamani Genovana arani kijajata kurugiro kunkureba abashaba ku trendinga ninga abacara n'abashija bo ku trendinga kambase kuba joininga kandi tubase kutambuza hamwe kintu cyo kuzana kandi turo twakitambuza so obwiro buhwireho wa mukaga by the way Saturday mushana na group ye y'abanyakitara nawe wa Mushana Productions bakagenda bakitera kandi bazo mu mbaga bakitera completely ahubwo bakakwata ijyafayo rya mukama w'imbaga babi transforminga babiteko muzano bakitera mbweno bakakitera so kumbe ningamba wana Mushana yagira ati kweli atakintu kikwasire konka nshanga ngo imwe abatuye n'umuterera mukwenda Mushana mugeze gumana umufollowinga channel ye kandi umufollowing namwe nambaye umufollowing iwano mwendo mu mbaga oyine miliyoni zawe 8 miliyoni zawe mukaga Mushana tayine shonga nabasa kukikuterera na group ye eje yarime y'abanyakitara Film Stars nabasa kwija bakibaterere kandi ushange ikintu cyakora ki cyatambara Mushana wenka okuba harimo big brands harimo Sonko Kabaka ubwo ni mumanyogwe no warukungira kandi mukama wa Skylight ubwo natambuze ikintu munonga na munongo guza memory na flash aduka yewe kahiya Sonko Electronics ogwe Kabaka nabajye mu film harimo bataza harimo bingi munonga harimo Dorini so no rango brand ni nyingi brands so ni nsima group page mu Western Uganda kubanka group yo kubanza kandi kuba brand kukore kinte kiricho nambuye n'abakukaka mucara oguba kweta Kentaraga mu mwakure mu mugambe ngwe cyo gukora n'icamani kandi ntongera kusima munonga Mr Mushana akatera hege shongoro binjaho inece shongore cyane inkunda mangada ico kikahitinga munonga n'umucemanya inece shongore cyane inkushaho hindure ico n'icamani aine nikunda aine bintu byo mugenzi mbe nege shongoro binje munonga biography yonkanaje bagambire njano bunakwataje bagambire abo kuba akazagwa Saturday June na 1982 kandi n'umuzano rurangana na wabo yanja kandi ninjira tinkumanya mwe bare kumana mukwataga n'abantu barukungira respect you koze byange bintu noshanga ryanga kwatandasa
konka washanga ukikizana sonko mwashara mu kwegita kutuhereza wa kandi tubandisima banara no wa mitoma nawe yabegitaho so age group ukubatababiho mu Uganda mwa mugihagireje neza konkwaringa no shanga giye kubanza mwebare mununga gumana mu watchinga DM Swaganet promote of course ogun promoter number 1 iwana unda kutereza YouTube channel yawe unda gukora YouTube channel unda kutambuza music yawe inamba ni 0 atiwe no wayishira akuba DM Swaganet promoter bamana hano mu Western kandi namushana ntukoraho nawe kabaka sonko ntukoraho nawe Genovanara no gwe nitwa pushing aho mu music seriously kintu base kuchitambuza T Productions niyo company imshana yabanze kuzaniramo kandi ekeri hi na Miami Beach niyo yabanze kumukwata niyo yashowize filmu yeyi bakweta kahonaho eyo kubanza nesha heje filmu nekikora mununga so akija ineraka kandi yachitera filmu ni nyinji yo mugenzi mama mazara mu mwana wa Noha neze ni nyinji ko kutwishe ntugamba kandi ekihango mununga iwano basa kuba no bendo mbaga ogujigwigwire konka no bohamire tekujyango wenchi konkoine kubuhamira kwani babari binji kandi zona brand zonka bwenchi no kwata beshongozi ukabahereza miliyoni 15 nkabokwe hari ukabareta then ukema omuntu wawe ankore ko kuba muhagire nawe yagira to kuyachitera ubundi naje ari kurutingo umwana wawe amutendeka ushanga n'umwana wawe nabasa gukora ikintu bweco kandi abasa kukura mununga DM Swaga nimbeshengereza abafani musubscribinga nkore Media TV kuba ebirunzi byo nibwo byatandaka kandi muzena channel ya Mshana ningasheje ya Mshana Productions with Banyachitara Film Stars ntakagwera side imwe bakajanga DM nagwera Mshana Munonga because there are two companies Banyachitara Film Stars with Mshana Productions so mubahagire kandi murebeka ngo naco cyatambura bakija babareteraho baruha bacitambuza kandi eshahe y'amakuru marunje ngereka ngo omuzano kamariza finally bagure kwire kandi you can now watch every day kore ngo twachitambuza muhagire kandi abase kurebwa abantu bingi kugira ngo imizana maji batera YouTube koze mwamutamuhagire nawe takubasa kugira amanga bateraho kandi nawe takubasa kushemererwa DM Swaganet promoter no basa kusacinga nkore Media TV a TikTok kandi tubase kongera kuchitambuza kubana heriyo nechiteraje mununga hagira MC Masheko hagira Mr Life Kabaka hagira Off Savage abishani kutere bishani yawe kandi tuchitambuze by the way kamera yite kafaho ncho kureberesha agent tubahe bishane bitine video but if you are there urikubasa kusupportinga we are so glad wori nkahero kubasa kujotinyo nimbasa kubasinchira kamera kandi musigarire mutwereza tubasa kushemererwa munonga niwe kandi wono wori partner witu musigara twakuraho burijo mwebare munonga DM Swaganet promoter is not for now thanks Mshana Productions and Banyachitara Film Stars yes Yes Uganda webare kuri program ekiwaba no kimanya niyo sha just chilinga kikwasaga DM Swaganet promoter the number 1 kuluta selecta kuluta ningale kale nina mani no sakuchiriza ngo nina mani no sakukakasa ngo nina